Bia Kamal Guaseme and the Mandun Shan Kwasnyak. A shan report me shan jelling report me bela report down and be Dorachal Kama dong. Kene Wulang so a report me did Kone Conin Kula Guaseme Baliet and a bad report of Angeling Kel Katadan Kenongaja. Gorno Jin be non online TV channel be support and while Shang Kakel Kapaiwero Ronkin Dang Road Yandang Road Ditch. Menudo changa kel kapaiwero an learn yambana kwen gwazme balamandana inshallah de kumikir me yadi deno come return to Baliet County after November attack senior 4 exam set to proceed report inshallah gwazme can she the orient order palping kan it kon la jang doro chal kame Baliet ban report dan ke lat gwaz ban yakula lat kan doro chal ka panal ne ka Baliet County ka kor gwade dan ci kor meche tuok ka chang wel wan wo ka chang wel de doro chal ka dong payam gwan mimo shane ri shop ka jen baro woniam sha connecting ka ta dan chalat ka ja authorities bena kun ye boka jen ta dan ci ka report ka no ga ja ikala do ne en jukume Kam has returned to the Apenal Baliet County following the deadly attack on November 14 and 15, 2025 in Adong Payam that claimed the life of approximately 70 people, the authorities have said. Charlotte Dorashal Kame Baliet Canadian Contin La Quarkin. Kana ko kor gwazi dane shi kurme to ka jan shang wel wan shang wadi ka pai wel kel gwadi shane shi ku jan baro sha ganaktin kene tam ci pincharo da palpin te tel kurme to kan cha report de me cha ja kam I radio ke Sunday kurunwang ana ala county commissioner ramana keb doro mo chala Joseph Deng shi kana confirm no ne ina di altin la resident ki tela jiwo wa shi ka rodien shi ka luinjok no shiga bin ka community di ndan tiga tin dorken aduno chala do te ka tan na te tot ti kan lo dre which special which dan wa kan anutin adong payam yen gwazi dan to kortin and then chune di ale ro ni bar me narin bar den chine di al chiga jian and when money no Commissioner Joseph confirmed that most residents have returned to their communities. Though a small number remain in Adong Payam, the area hardest hit by the attack on that November 14 and 15, 2025. Achikan jo mo chikana lat. Akana situation e chitwok ka gwade dan akene beje baratema akene shi malte nyo mulunye jo ka area mone. Name chikala do there's nothing to report telemalatke. All the villages are fine, and even the first grade student will sit for their exam tomorrow, Commissioner Deng said. Can Dorian mo ka Baliet Chimalche Lunjok, near content ka Kilat one, what big one can be Kalat, Kajan Guazabe. Look, there's no problem there, Katara and Kalat Kaja. Guadan and Dong tell a native to Tintama, Dorachalkama, Adong Payam. Report me chan yeling bad bana report dan to bane kulo ngach man to kador chalke me duma payam ko tem lat ken bali de ken kana no niam ken there are no issue in any of the villages and citizens have returned except in the village of Adong where the return is slow, which is quite normal given the scale of the incident the region witnessed. It was terrifying, but the return is not as complete as it was before. Gwade dan me kurme to ore wuje mo chikon dial ngaje no chile to ten ba chala do tema kan ten mulari ga tema kan dor dial weekend dial kan janga kan go ke chinna chigru chikan lunjo kan tok dundo adong wa kan to chi chuptin ne dial charen bar chika we win to te chala ba le don but the kenete oti de ni ken te de ni abshok ke SSPD ab ganga ke kata da ni kelat so but in another way de ko la wodi ala kur cha nang dor shal ka mo doma so balitum tin lo chicken de ni SSPD ab dial shaka no gwada tiaka ajen mulu ne ken lo ke joga je and kore da na jitu ga jen changwal ngwan ka jen paiwal kel ka ta di 30 am in the morning a kur midit
gwan mi mo shi ken wanetin kon te ko lang county shi ken kabel mi ban wa ya kel bon ka to ko dan ke lat ke je e ken ne an kuro mo me cha kap ngwen wori shi ken kap dor shal ke me adong payam e wa ken shi ngwen ben ke duptu ngware wech no ka dobe dan ke lat ke je en wen mo chwane jen bakkel shwa kan ni wen mo kan jen bakkel di te ka bot kan ni jen dang ri de bangwan te ka critical condition ke te karek ajeri pode nya me chalat so chalar ne ken tam ga mi kana gore ken ne the attack occurred on November 14 around 5:30 a.m. in the morning when army assailant from Mulang County launched a coordinated assault on Adong Payam from multiple directions. Initial report stated that 66 people were killed and 65 others injured, including 29 in critical condition. And 5,000 cattle head were stolen. Commissioner Deng Chelat Bono nene, a security has improved area kador shalkamo iadong. No, can ko chagoro take a Ridian Miller talk, chagoro take Kurmilla to nyok, Kachari por me chajalaken. Chi security committee chigala de wone na tin ko ba widien ba gangaken ko telemu de dien bro de nyok tuok nyok again chigala wone Commissioner Deng added that security has improved and that strict measures are in place to prevent similar incidents in the future. As the security committee, we have implemented strict security measures since the beginning of the attack, and we have taken high-level security precautions to prevent such incident from happening again. So kenene keni share da leko no bika dorin bikana gang ko shi kor me yoro binyo ko lero de in the future ko cha dorin cha je binyo kami kwa kamak. Despite the recent violence, senior for examination are scheduled to take place tomorrow at the county headquarters, which is today, reflecting the improved security situation. Kani ko shi kan di ngi realika security ke li cha realika re wi mo kani antama chimal che nyokami lunye jokre wich kani antama chinere kola senior for examination ke senior for student chike exam chike nyokami to kana me ba to kan wale ala ke jen jilat kani the candidate quarters chike la ro chike real kan realika so na me report dan shanno kwana ben gwas me kamna de kon ling pan ke changa jen dang diok ka pai wel ke ron ke dang jen dang ro di shinere content ka adong gwa de dane cha me chi kore toktin ka cha ken cha kanang tin ya jojo gwan woken bishop force SSPDF me chi renal me cha bogdor shal ka modoma wa shu ka jien ko be kana be kan ko magdor shal ka modoma payam alon tam to korte tin wen mi ke jen chenga dan chenga jandang diok ka tay dan chalat ke jem chigna chikana ma jen mukule te kari polling comment tam etel melari security situation cha ari alka ko chi kuma kirme yadit cha ne ti cha ga lok so chelo won tam la nuari kan ki border issue ne me che we kan yok kume kan nuari ala kuma kirme yadit chol kan no ye kuma den kan jang jen do dan lat keneje so insecurity and cha alka kan ne ko SSPDF Canada kon ari ale kan wo bine to be kan gang of course ngai kon no mi cha kwala mi jek chirma la murle jala chi mugwa but mi che ben ko yen kwal yenong nat kan na gena kai yen shan chine ti chikano ke ni kan de kan so gor jeno de na de ko din tej bane so ne de kon telang wen werte cha ko kan win mi chingwang ne kan ka attacking cha ka attack 3 time right gwan mana ka tin kan nan ko ken tel kume kirmi yadit mulare e changa ni ramdan la state governor la Jacob Dollar changa condemnation letter kan jala nika tedi ale to bara ina mi jojo gwano che la ta mano shinware shi kan okeni kan okan den shi ga bani ala no kuken wer kuken condemn so ne me ajeri podan shi kan gwase men go right now these people kene chare realika ko shinware shi kan jang mi nyoko meng dor shal ka mo adong chirme chalin gwase me kan balien malatin bada don karwade jen gwada dan ngo tidik titin ko shang na ken ko lure wi kata ko re dan e shitok so ken dwal ken ka wore wi asona me e report mi kala ter right now so man dien bi ngai gwada me andar shal ko mo duma payam banaru den dil titin wo ka ulang ko jen gwada dan to ko ru wakatin ko let ken mi shal ke revenge attack mi mo shi mo gwa ko ngai ken no there's always consequence mi chi mi jek la tok but bi ngai no jin
mi chimi je ki let karan of course then to we de let ke je che me shi kanong nuar nang ka chi kana ken ngana so che de ken o cha ken cha ko nang ko kana these are human being ka jin bo human being so be care karam mo me mo before ken in magno ken will they retaliate or no so chin wer chi ke retaliate you know chi ko ken ni ken ga nyoko mu kan kan so na me ajen ta dan len ngorin ngejem of course liya che gwani chang anyok condemnation letter we ka kin mo yadit ke jen qui nen to jalgati abisho kan SSPDF and oken mekan wari ka bukan wari ka ren yale ala ren yale content use ken ke ala helicopter content use ken ka use ken incendiary chemical ka use ken me dite bukan na ka ke merka na ka so na me ban cha condemn ban ko ki ngum na ngatin murle ngum kan ka bukan te mala kanok na la kan ga bana ka tel mulat ke why mulat jen yo mi cha dung wari yo bene ngwan be ga ben no wari ka ne dija so na me dar we ka ya ka jawda ndi en li ga gwasma tana ro chi gwasma ka kui selfa care me yadi kene Dr. Riek Machar chermana na ngai kona Dr. Machar lugde shide me ngai kona en wala shanga kel ka paiwero ron kin dangro jan dangro de dich ba lugan wala ba je lug ala lug Dr. Riek Machar cherme ngai kona jen kan ne ka dang barot kona sha gwen kel ngai kon the reason why gwen ga kege ne me chala do siase politic en michal ka special codering ne ka gwazi dan chana ngaje nodi yala no tele lug me de luka michal ka me special code la lug me de lug michal hybrid code but kan kir me yadi kan jano ajen mutike role nen yen men tame anu neme wa emisha it is politically motivated ka do da let kir me yadi de jan so kir mi rami mo gor bi mal ben la tok wajen che dak ma char che den nang rete jen ka do mi ngejen wori ma cha tele jele tetketin diala ko ne share lat ren ma char rami mo gor mal ne te darabel de ka negative chal ka SSPDF ngu mo gwai ka jiwe te ken dorian ko te ken dor jiwe chicken gade nak bang chicken gade force so de mi force ne ka jina wi gwaz mi ko wi ka gang mana mo shi de so gwane de mi dier ka ne so lugan walle bante dia le ko ne shala chi ko ngaje no cha Dr. Machar cha je gwan ken je kware ano chike military equipment nitin wan wa chicken ka dak ke chicken ka nak ken equipment to ke kwa kur to trade identity ka torbele dit kana meti dit shop ke 58 point something million US dollar 15 million US dollar ke equipment minite konte chibat so mi jakon kodi bana ngaje no en case me this is special code hearing jen checkana lo chetele evidence ten la lo la nying menni ano te ga meti cha yar ka jala to ko me to ngi ngum la to jin me ko kan gang bai le ba me ko ba kanang anyo jin me jin to ko ro ba la consequence ba ko la ja neni so de ne kir mi yadi chigoren ka bom no cha ga de mi jo chol ka kon jikume te ku targen nuar da kan tin nuar en gang nuar te kan ka lwang ko de ko ren gang chikan te ka don ko ken de bi ne ken ko ala nektar bang na der ko to de jin mi chu daram bram mo busy respect dor mi jogo no mi le mo mi jek ke ken ku len ngwa ke pin de na SSPDF ka bi me de lel ko all that they should stop ko ngai tin ka gwada din gwa mi let loy natin ne de shana ka gwan mi bar sin 2013 2014 15 16 17 abike 18 ne da ne ba mal ba ya ta anyok chukuri o nyot to gwada mo ka ko de ale kon token gwan mi ladin la kan jen wo kwany wo ga jen ne konti la commune wo kan ka yar wo ka boy nin na wo kan ka wai nang kare na you know wo ka mar ka wo na do ma kan kwang bang da ko le tedi china ga ka so ka community so jin gu ti ga power ka bne to bi ke yar ke bi ka la de jek ko ti ka ma jeli ka ma so ngada no ne to ka ne de la ji dawut ani mi betu ka fam ne ken shi kana no bi adil yet ki yidra ni yet ka ja chang yet kan ga ken ba ka muni they will do that so en report me en wala ka jel lugo mo bu kon ti diala konen balat ala of course bi kwar ndan la different lawyer Dr. Machar kulu al kur bi kana continue wala ka course examination tiken ramedan e shi Dr. Machar chi gwan ka jen kwide diala ti mi cha Dr. Machar cha jigo no jen tele tetten amene diala ko ken rame cha jigo no chi majudak e kang makana but still tele mi nyode
anyok chi jenda din jen de ni chi ganyen ngum be ni dung ma jurnong kan ne dia le ko ne shanak torgile shanak la kwen war wayam ngum chi nara kwide gate ko ne cha wonge kem ko le ngum teram ro ke kwide waro ni wala ne de ni tilara jinde ko chi teglu chi to ngum cha wala ni civilian ko ni chi jenon wala ne de jenon okay kay nyong no lat ke je ko kan were to ko gwada tin werten so this is one factor me de yeneling and wala lugo mob dio je bete ko to met gwada dan shi ben bana report me dung dakam charban je leling ka be nung lere ko kien to ngwande dong ni yen kaling en goro jin bi channel bi nywane ko kien ban je lere dien bi atemal bye bye